Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Hansepi, Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta. First Falcon Cup Ang Dung Kiti. Ni Jang Karbi Anglong ke Parlo, Lakha Troxy Kopili Constituency Arlo, Kheruni, Higher Secondary School Patu Aklamalong, First Falcon Cup Ang Dung Kiti. Pai Paya Chiklo, Ni Pai Hini, Ningkan Suri Hinira, Inkorapli Arni, Kheruni Higher Secondary School Patu Aklamalong First Falcon Cup Ang Dung Kitialong Aluhia Manpen Kachitongdun Lakha Ingkoy Wothalang So MLA Rup Singh Teron Papangjang Aluhia Manpen Chitongdun KLA Turipi Dun Maipu Ram Singh Pangcho Irrigation Board Chairman Dhon Singh Dera Jengkha Municipal Board Chairman Sar Singh Pangcho XEM Ren Singh Be Lapen, Kopili VDC Chairman Baburam Rongphar, Jurikindeng State Bank Manager P. Terang, Lapen Kheruni Higher Secondary School Principal Dhuniram Dera, Lapen Social Worker Buleswar Inghiatum Chetongdun Pen, Ang Dung Kitialong RD Pidun. Bangso Ang Dung Kitialong Chepatepon, Falcon FC, Lapen Bongbong FC Tumpen Chepatepon. Team Hinita first half ke goal Chipipon un edadlo. Lasi second half Aporahut Bongbong FC atum Falcon FC atumapan goal hini pipon. Lapen Falcon FC atum ahinpen goal isi pipon si Bongbong FC atumpen Chepahaipon. Best player Chepalongpon Bongbong FC atimpen Joseph Lapen highest goal score Falcon FC Sir Tom Kramsa Lapen best goalkeeper Gojen Hansesi Chepalongpon. Lapen Labang Swajai Mek Ing Sam Chin Pen Pichunpo. Kheruni Pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel. Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttara Banga Vindhya Jamuna Ganga Ujjala Jaladi Taranga Tava Subhasi Samage Food poison ke cholong logajok inudabang pu apran kedam. Lapen bang hinia tumapan Dipu Medical College and Hospital along si Chilang Bomlang. Dipu Police Station ke parlo Dipu Lamding Kacheleng Atowar Pas Kilu Rong Chingri Amikar Babu Singh Lapen Pina Ing Hipi Atuma Sumar Bang Ketong Food poison ke cholong lok ajok inudabang apran damju. Lapen bang hinia tum keso I hear ing tang raido. Kichilot abang puamen Karlitang Waisong Be Artaningkan Cricket Home Pusi Pang Tekpon. Lapen bang hinia men lake Divinson Be Artaningkan Kripli Lapen Son Singh Be Artaningkan Krip Hopusi Pang Tekpo. Labang Sokisung Kachetong Longloke Dipu Ahiti Powerhouse Bihari Akulat along Muri Mate Sangbob Noklang Chonamponlo O Sumar Atumpen Sakijun Ijipusi Hem Namponlo. Hem le rock pen mamat sa pen labang so asang bo pen noklang cholo. Chodet pen mamat apok chokorlo. Api aning apok pen ajok keso varuilo. Lasi un elo pusi rong khelan clinic along si pilanglo. Sita kopay kelang no pen ajok Karlitang Waisong Be Arta Ningkan Cricket Home abang apran damjui api bang hiniapan DMCA chalongsi si langpon bomlang pusi bierta ripdunlong. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Imen jetanik jima. Imen bangke Babu Singh. Babu Singh Be. Arong bangke? Arong bangke Lambing Ru Pas Kilu Rong Chingri. Perang nili rong bangke Sikari Be. Nak 12 kilometer dola. Lagi puja. Cok. Nili kecinghan media korti itu. Ini dak nili rong kelan klinik long nang itu ke bang apa nang curo lo. Lapen ini dak klinik long ke bang. Bangit home aus mara tum alam ke apun hasinal itu bang itu lapen ahok lo nili ladak alam itu pen ke kai ta sini lapen ladak si kiso kim ni da wan bo lalu si alama bang ke alam itu mangat thana tengge la pulo atumi malom la dipo gujar pen noklang chunam dam lo lapen no so noklang pen muri si chok pusipu lalu lapen
alang itum tay lagi chu kali pusiku akaprek tum tay chu dun muthi ong e pusina than he la lo la bangan thong tung ke chu bangan ong chot tai masi to we penaman au kapran kirla tha au kapran lapson hello ke so borona tum na than ke Kusaloma la apokedam aning iwang jo la son to we yo pan tha lo aman alang itum ta kuson pen ko pilo ne na hok pada charji de kon na rokong pon pe de lalu masih pini dak bayi ke breng beng lam lo ke bang dak ke bang gudang ke lang nudak kan lu lalu kasi la bang ini tu amen ke la pulo la son sing pe ningkan krep ko la pen Davidson be ningkan krep li la pen waisong be ningkan krep ko alang litum pe po men ke la pulo babu sing be la pen sangpi bina ingipi alang litum ke rong chingri lam dingro di tua sort pusiku lalu masih ladak wan lo serius tinggal lo keban masih lah bang ini tu mahal na bangke sonsing be la pen Davidson be tu han wan papan lo tu han ini selain pidun long lo ampe la tu bang nota rengbom lah lain nur bang pe keban da peter lo ko to we kan sila tu pon den je pon lo keter lo masih ala susu han ke lang budan ke lagi ache thega lo jo la pu masih nili la bang be kut ala dak nang le kut alang litum han pulo serius piklo pot la medical college long pondek sikimi bon ono masih alang litumban pulo serius piklo sa basi pontong hektilo non mate aku kai tadak si wan bom lo aja sita nang lang pidun tha pulo to masih to dengan sita nang lang pidun pulo la lo masih ni lila bahini something be le Davidson be tu kan ke selain pilong chit lo la ben tu no ta rengpung la tapi non ke nili alang itu makan ha medical college long si kaduk week si kapilang tu pamit higji pan si alang itu mana ada si refer itu jatuh kita waisong pi bang ke lagi ke derpen kaduk belok ki bida TBC bang lo alang ni bang ke ni gelang dam budang ke lagi cete ka biasa si tu apa besi alam so pi ni linghong lo kena cete ka jatuh asen lalu lasi nili alang itu ke thana teng kulotang te lagi food poisoning pulo tante ili ke chower a hormu han pusitame ba opini histori thekumbong sitame kichu bera hormu pen kichu pen aku so that une de epokapa vi ini ke bang ipu ke so lahai do kok lo ke la ke food poisoning la so bang food poisoning wa pen poisoning ko akap alam te bang break dola kasi nona bang ke ala ke kai ti chuwer noglang la pen muri kai ke ili tung da do da chu sang pera chu kasi hala da opini ke so pilu choklo ta hai ibi ke rin ke chok che ko pini la hai pana chok la hai lo kasi nili kai ta buer la ke chu bi ju no hormu bang ke la na pa mi lang pa mi nai ji la to wa dam chi am ru long ki jora long ta ke chu thap hotel ha to wida intir set se ma la hai lang nang ji la hai pen ki chu photo la se nili hala alang tu nang thala teng lo kan te la dam ji tu aning ke bang apo ka dam ka to ko ya ku so teng lo se kalang lo food poisoning lo la si lan hello la si nili la kabia ka to ko ya ra tum phang ki puji ko bang ke la lo food poisoning ke lagi hem da chiplang the ili hem kichu bera hormu anta rin pame me kanem ui nem tu pen jom si ili chode ulutan ke lada pen thai ikun food poisoning chiplang the ate kisopi tum ta du lahai aman ili bopi ba kichu la tum ta la so phan along si ke do ya ning ha kichu ya ning ha la si lahai pen do kisopi ili kichu bera hormu long kisopi ki lut long pen lahai kisopi ili kichu pon long pen kisu ka chikirla ko kisu ning ke bang di epu keso epokapa bi lahai pulo tante la sila son phansi food poisoning pulo dai ko mane la so din lo poison ki jok ko bang lagi gudam kali be la lo la sila lo diri hen pen churu lo nang litum lampi nangka ju theka pot de dame ju de milimen ke doktor dilip karta dilidak rong plan si do dak si practice ko Komiti tum ponte bodor komiti chelang ni sai pu tum lo bonda alang tum chelang le jo ni sila so gotona bang ke polo ma kunang lita hin bene kuma phan adai ping tum adai mangel halo overall mangel lage council le ro ate council abersi tan komiti du ke di na se council ke jari tum ta lahai hui ga responsible do la pen ke tan komiti ke palangi phan ke chairman do da la pen dak ward commissioner do engineer do latung si adai thi muchot bu adai abang langdam pulonte lapen ke tan komiti longda bujar komiti madu nili theklonga teng bo hithi kular kang thiri phang tum kam ngle tangka phisi hung rong si theklon el to nasi la posona bang ke idum thekam no ke di dak itum akang sil ke chari ponon ben administration tum ponon dak tan komiti ki ja tum ponon bujar komiti tum ponon
bini langdam mo po de hormu ator ke sotak lang bat piano bini ke lai huya putha galang langdam pe mane rara phan to sona niyong ne nitum ningji ak ningji lo pode naga sorsa puli polo tumge na ke blame tap puli pu stala ke itung ke chitong lor lo alam no gedi lasi tangka phi hunghidera la town committee atum bo sonste lai hithi kula ke pangthiri mahala bangso asai ma tiklem prang ngi kusi diltum bangkeni jongdam tung ban ni jeng tung lasi town committee long dak bujar committee dun dadolo alang itung responsible dolo alang itung ki claim oneson bolodang te dak town committee han report ang buke town committee atum no se handle on ebuta angsong report ang buke dc ban thanang buke people like him there dum bini thekmang ma nang tum nang than arwe jang lote tim hithi kula chilu dum nei hala power house ka phiran dak main market on tum dum mon egmati une lagi la selai huya bangke alang tum ke pangthir nei ya sa ke claim bet nang ya tum la hithi kula tipa meji fancy la ward election dolo ward election ho rat me vote ki jok kai hithi kula tipa mission je fancy vote ki pilo hala bang so vote ki biale lo ban committee chairman ki man ki biale lo ward commissioner ki man ki biale lo engineer dak du ko biale lo la se alang tum la responsible do la se du pon do tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu